Kajing puli na kasiti jong Paulus bako caki Kristan hang Galatia. Kalenong kabaar kadukot kabaningkong hadu baar nyo hadu khatsaw. Ko para hadien khatsaw snem ngalalit kiu biang se Jerusalem ringkat badu Barnabas. Da kabayalam yo Titus ru bat nga. Ngalalit kiu nakadaw kajing penpau. Bat ngala penpau haki ya ke gospel kabangayalap haki gentle. Henry kerpang tang haki rukman. Yo bakumno kumno ngasumare ne ngalamare leno penban kalong da kumui. Haba kilio i balapen khamti hangai ka gospel syaki baklem ot share. Thek kumba lapen khamti hau Petrus ya ka gospel syaki bala ot share. Nabau tau bala trade Petrus na kabenta ka kami lam syaki bala ot share ula trade dangaru na kabenta ki gentle. Mat haba kilio i ya kajing ai kabala ahanga u Jacob u Kefas bat u Yohanes ya kibala nyeu kirijit kil ahanga bat u Barnabas ya keti kamon jong kajing selong bamangi nyin le chaki gentle bat makipan sya kibala ot share ki kwa engi tang pengin ken mau ki beduk kakam kabangala trang banle Henry habau Kefas lawan Shantiong ngalapen Umar Khaman namarba ula bakala nawashuaban wan poi gitu kibriu nau Jacob ule bam lang bat ki gentle Henry inda kilwan poi ula kiarno bat ula pen klat iladi bat usap ding ya ke kenhun jong kajing ot share barengkar badu bat u kiwei pat ki juru kilele arsap lang adu bawadu Barnabas lasya penlihat lang hakajing arsap jongki Henry haba ngalui i bakim syam layat bet katkum kajing sisya jong ka gospel ngalong hau Kefas sakmat jongki baro lada mapi ubalong uju pim kum gentle bat om kum uju kumno pila ben borik gentle ban im kum kiju kaktin jong utrai kajing puli na gospel bakut kat kum ulukas kalenong kabakat way kat khat kabaningkong adu masaw ujisu uladang duai hakaway kacaka madanda uladap uway nagisenran jeng ulaong hau kotray tu hikay ngi banduay kumbaw yo anes ula hikay gisenran jeng ujisu laong haki haba pidway to ong kukpa kan long kabukoy ka kerteng jume kan wan kahima jume to ay ngi kajing bam jungi kabahalakas ngi bat to mab ngi iya kipop jungi namar ngiru ngi mab iki iya baro kibales ni wengi bat wat ya lamengi sya kajing pensyoy ke gospel jong utray